Događaj koji je svakako obilježio sedmicu na izmaku je otvaranje velikog zatvorenog olimpijskog bazena u gradu na Trebišnjici. Ovaj objekat finansirale su hidroelektrane na Trebišnjici sa oko 13 miliona maraka. Početak izgradnje bio je još 2017. godine, a ovog ponedeljka svečano je i pušten u rad. Pitali smo Trebinjce šta oni misle o izgradnji ovog objekta, koliko će im ovaj objekat značiti i da li će ga koristiti za svakodnevnu rekreaciju. Kažem, onakav projekt svugde znači mnogo. A koliko će značiti u ovoj sredini, to je pitanje nekih kako će znati da ga upotrebe i iskoriste. Mislim da će mnogo značiti i bit će svima fino i mnogo fino. I bit će i puno Istra i svega. Trebinje je lijep grad i treba da bude i dalje kao turistički centar. Super. Baš fino. Neka ste otvorili. Drago mi je da je otvoren bazen, lijepo za sve. Svima će da odgovara. Svaka čast, ne samo za Trebinjce, nego i za okolne gradove. Od Dubrovnika pa Trebinja, Vileće, Gacka i ovog cijelog regiona. Ja mislim da će ovo mnogo značiti Trebinjcima i onim ljudima van Trebinja, jer to je baš jedna ponuda i turistička i sportska. Tu će vjerojatno biti neka takmičenja. Tako da mislim da je pravi pogodak. Pa ja mislim da će značiti puno i mislim da je ovo izuzetna stvar što se desilo. I zahvaljujem se svima koji su doprinijeli da se ovaj bazen otvori, da imamo da koristimo. Ja sam potencijalni korisnik. I za mladost, i za strance, i uopšte za osvježenje ovoga grada, znate. Ovo je grad živ. Ovaj grad vrije 24 sata, sine. Ima svoju dušu. Ima svoju dušu i tu dušu treba da ispolji kroz ta znanja i ta pokazivanja te priredbi i toga svega. Iskreno da budem, nemam naviku da koristim zatvorni bazen, ali ako budem u prilici koristim svakako. Svaku investiciju u principu treba pozdraviti, sve što se izgradi treba pozdraviti, ali po mom mišljenju nije bilo pravo vrijeme za to iz razloga što recimo ovdje u eparhijskom domu imamo javnu kuhinju, narodnu kuhinju koja se hrani preko 100 ljudi svakodnevno. To je ovako prilično deprimirajuće. Imamo vrlo lošu mrežu puteva u Hercegovini i generalno standard ljudi, životni standard ljudi u Hercegovini je vrlo loš. To su stvari koje je trebalo srediti pa tek onda krenuti u gradnju zatvornog bazena. A inače, ponavljam, znači sve što ostane u Hercegovini treba pozdraviti, ali postoje neki prioriteti, kao u životu, tako bi trebalo da bude i u investicijama kad su investicije u pitanju.